ti masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas ang napauluan. Rito ka, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Mabalin ka di iti sabali alam sa antipana. Maawan ti ganas ko amangan. Ha? Kukam ka rin dahil sa restaurant? Saan? Nga maawan nanak iti ganas amangan. Kabutbutang namin talangam. Alya ka di tinagan mo. Apay na kaya't mamaaman. Di nakman kasasao. Ama, numabangungutakin to rabi numaparpar mataktarutam. Nalabas ka. Dahil talarupam tinapintas, gamlaad mo ti ugaling. Dita ka manlangan. Masuron, kat naglaad mo't nagpaiso. Apay na ta, nga addadag iti parswa, akas ta kalaad. Apay asaan ama spelling ti rupam, iho. Naabak ka man siguron iti bilyard. Nalablabos pa ngam naabak iti bilyard, Lola. Apay, anya ka di tinapasamak. Masarak di ti ropak. Ha, Isagsag maknakit din. Apaw, apay akasar mau datakim murara ni tarupam. Ni Lolo man. Kanayan dak akatawan na iti tao. Gapita dito alangak. Ah? Ay, bayam idaa. Tadi damat ngarod malapdan. Kasta kamat ngamen. ay may sakamot alaklakayan. Ay, dagijay mo't atat tao. Apay akatawaan dati padada a tao. Maparitam ayati tao ngagkatawa. Naragsak da nga road. Ay, di ta kayo manlangan. Lola, agpaiso ka di. Nga da kinatawaan da di mama ako rarapnit, idi iinawnak. Agpaiso ka di nga da pa kainaigan na. At ateng la siguro dayta. Napandan sa kanu nagpasyar kada papam iti may sa ako ba? Adda nakita da ako rarapnit kat tiniliw day di papam. Pirmi kanumot akatawa day di mamam idi nakita na. Nagadomot kami na mabali na pakaangayan ti excursion. Ijay pa matkweba. Jakman amo kadakuhada, iho. Ado kanu ngamin ti agduduma abato a makita iti unag. Gapo siguro kadagit stalactites, stalagmites, kanda dumapay. Nakadalapos na pa'y matiti kurarap ni. Daksang gasat. Tanapukaw tayo mat ida. Gapo iti may sa a plane crash. Idi basit kapay. Imbag, taimba ti da kakanya. Nagalas katirupam asimang pat baraw. Nauma ako niti panangkat katawa ti tattao kanyak lolo. Maplengak iti katawa na. Barok, masapol a pumanaw tapay dito'y asyenda. Ay, papananyo kumangay. Saan pa'y amabalen, amapan kayo ijay langit? Saan pa'y apanawan? Langit mo't nga ibagbagam. Laklakayan. Sa tinong arod nga ay bakbakatan. Na, ijay syudad. Nadamag ko nga danalaing a plastic surgeon ijay. Iso abirukon mi. Paubingam ka di day tabakbakatan arupam. Ay, sayang laang ti kwarta. Mapanday ti may sa plastic surgeon, Lola? Wan, tapno sumardeng amang katawa dagiti tattao akong kunam. Apay, di mo ka di kayat, apo? Nadya ka kamali. Kabsat mo ti agrupro pa ako rarap ni. Ha? Asino ka? Asino?
tidakda ka mata mga agrup-rupa ako rarap ni. Jay man naglaag nagraraman ang makilamisaan ko makanya. Amo, agbagay kayo. Agbagay nga? Ada kayo tagsango. Agkuyo, kan uray agkabalay. Agpada kayo ngamin, akasla alien. Di na kumamot ibabain dito'y restaurant. Saan kamot nga ibabain kat, miss? Ibagbagak laang mat, tipod no? Apay analiday ka asimbang pat, anak. Kasla nagsangsangit ka pay. Ada babae ang nanginsulto kanyak eja restaurant. Gapoy iti kinalaad ko. Ladingitak. Kanayon ka analiday. Gaputa kanayon ka amauy uyaw. Sa anak langan arumrumwar. Apay kumaasaan ka arumrumwar iha. Kasano ti grocery nga iman manihar mo. Makapasayar mat ngamin. Apay ngamin ang kastoy tilangan. Bayam lang dagiti na uyaw. Para kada kami kanidadim, napintas ka, iha. Da kayo lang ti mangibagbaga. Awan pa'y nangibaga iti kasta kanya. Nalipatam ka din a Domingo ita, iha. Apay adi ka pala nakapulas. Sa anak nga umay makimisa, mami. Apay kumaadi ka umay makimisa. Madi ka ditirik na. Sigurado lakit di ama sa irak tumanan. No adam ang katawa kanya kay Jay, mami. Saan mo ko mga iraman ti pagribagam iti apo? Gapo iti sentimientong, iha. Apay namin anaparso nga akanalaan, mami. Saan laeng mat at ilang at itao ti pakakitaan, iti kinapintas, iha. Apay nga may saka dito eh. Ayan ti anak ta. Naliday unay. Amangan ka no adamanin mang katawakan ko ana, kat masair tirik na. Nadlaw ko akadag ito'y nauding aldaw. Ket saan unay arumrumwar. Day tangarod ti paglidayak. Manipod imbabain ka no ti may saan na pintas, iti restaurant. Sino day ta nang ibabain? Mabalin ko mga idarom iti bullying. Saan na ka no nga am mo? May sa babae anapintas anakita na kano iti restaurant. Gaputa na pintas? Aguyawan? Siga ka di daytan, Doris. Long time no see. Oh, kumusta, amiga? Long time no see. Kastoy latta, amiga. Ada ka mo't gaya mo dito'y Pinas. Ti ammo kat ada ka pa'y ijay Amerika. Ladingitat no di ka inawawagan, amiga. Anya ka di ti kayat mo amulta. Mapanta ko may timay sa restaurant. Tapno makapagsarita ta, amiga. Okay, amiga. Siyak titaya. Day tati multam ako nam, amiga. O sige, amiga. Uray ag order ka pa iti take out mo inton malpasta amangan. Anya ka di ti trabaho, iti Amerika, amiga. May saa ka plastic surgeon ijay, amiga. Oh, wow. Plastic surgeon. Kunak man no nurse ka ijay. Idi, amiga. Ngam intuloy ko tinagadal ijay iti kina plastic surgeon. Matulungan nak nga tayo ti dakkel aparikot ti anak ko. Anya ka di ti parikot ti anak mo, amiga. Ay, jakman ammo no apay anaipas ngay analaad ti anak ko. Kanayon analiday, manipod adu ti manghoy uyaw iti kinalaad na. Oh, awan parikot, amiga. Day ta ti trabaho ki Amerika. Ipan mo iti klinika ki syudad.
Ikan kay ti calling card ko. Saan ko asingiran ti serbisyo. Jaylaan maaramat nga agas ti bayada. Malagip mo kadipay, ti kayem ko, ani Doris. Jay ka di nurse, ije Amerika? Wan, may sa ita na plastic surgeon. Dinamag ko na matulungan na ti anak ta. Katuwan ko nana. Ay, masya nagkiti anak ta kanayon na naliday. Agbaligi nga ta? Kaya't kung agragsak ko mamat ti anak ta. Sapay ko ma. Agam ti saludsod. Kaya't nga ta ni Joy, ti isingasing mo ken kuana. Imposible adi na kayat. Dahito iti solusyon iti parikot na. Ala, kasaritam ti anak ta. Tabarang mayat. Nagasaok iti simbaan ti amiga ka plastic surgeon iha. Plastic surgeon kunayo, mami? Wan, imbagak ti kasasaan mo, kat kunana, ama panta ijaayan ti klinik na. Ada kanyak ti calling card na. Matulungan nak nga taday ta plastic surgeon, mami? Isungarot ama panta. Tapno kitaan na, no mabalin. Ada nabasak. Ano ka no sensitive ti tao? Kat alanganan nga agbaligi no ada allergy ti pasyente, mami. Isungarot at testingan dapay no kabagayan ti bagim dagiti agas. Sakbay amay sayangkat ti proseso. Adatan dito syudad. Mabalinta ti agent choir kadagiti klinika ti plastic surgeon. Adda nga tapay namnamak, Lola. Saan ka masumbatan, Barok? Agpaspasarak talaang. Bareng mabaliwan mo't basit ti itsuram. Sa apela ko Lola. Awan ganas kong nagbibiyag. No panay pananglayas ti bangag ko. Saan mo ngamin idaha adengdenggan? Inton kon, jak makapagtapel kat makarami da kiti dakas iti manguyoyaw kanya. Saan, Barok? Di ka ko maagbalin, adakas. Napunuan ak matin, Lola. No saan nga agbaligi ti kun kunayo a plastic surgery. Patil-tilak la amin na manguyaw kanya. Mangkita takit di iti pagdagusan ta. Adda amok a transient house iti asideg. Imbag man, ta nakaumay kayo dito'y klinik, amiga. Iso ka diti anak mo? Una, amiga. Good morning, doktora. Ada ka ni namnama ang mabaliwan ti kinalaad ko. Saan mo nga ibagbagaday tanalaad, balasang ko? Napintas tayo amin. Saan ang may libak ti kinalaad ti rupak, doktora? No saan kalakit di nga allergy kadagiti i-testing ko ka? Nalakala ang asolusyonan ti parikot mo, iha. Please, doktora. Iremedyo yung kumati amin. Saan ka nagdanag, iha? Tay ko nakon. No saan kalakit di nga allergy? Nalakala ang dayta a parikot mo. Saan ka tadakdagin ti tatay? Mapuntasan na laki di kanya. Gaputan na kami, apak ita. Awan ti bakante alamisaan. Mabalin ka diti makilamisahan ken ka, basang? Ha? Ito may sa kondisyon. Ha? Anya ka di ta kondisyon? Kukuam ka di ito a restaurant? Saan? Kunam amakilamisan ka. Saan ka din? Ibagamon no anya ta kondisyon mo. Awan pa yung cheat ko. Mabalin ka di asik ka timang bayan?
Okay, noan kwarta nga imaynangan. Makita kat basit matikinan mo. Basit lang matibayad dayta. Suplado, anak kayo. Ngam, mabalintay ito yung aramidan as sugar daddy. Langan at tibak na. Itesting tapay no saan ka nga allergy ka dagiti agas, iha. Kasano no allergy doktora? Adda dagiti alternatibo ang mabalin nga aramaten. Ag nervyosak maten, doktora. Saan ka aron ba nga agnervyos, iha? Ti panunutem, kat mayato ti resulta ti amin. Madiday ta panagnernervyos mo. No apay mat ngamin nga ag nervyosak. Awan ti maitulong day ta panagnervyos mo, iha. Think positive. Ako nada. Imbaglakit din tada pa'y bakante a kwarto ditoy. Agyan tapay ditoy, kabayatan ti panagbirok ta itinapintas a klinika. Mabayag ka di ti proseso ti plastic surgery, Lola. Tidamag ko kat saan nga agpapada. Depende iti tao. No kasano ti panagresponde na kadagiti maaramid a proseso. Agbali ko mapay ti langak. Tapno dinakmanan laisang ti babae ang nakita kiti restaurant anang lais kanyak. Punasem ti anyaman agura di tapanunot mo. Kidawom kiddi ti kaasi ti apo. Tapno agbaligi ti plano ta. Nakaramot ngamin ti naramid na, Lola. Kan katawan dagiti tattao. Mailasin mo kadipay dayjay a babae no makita manen. Wan, Lola. Napintas, ngam nauyaw. Nalay ngagkatawa. At danto aldaw na dayjay kanyak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta seryeta yu ita alawas ang napauluan. Retoke. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nalaad ni Joy ang anak ti negosyante. Kastamot ni Kevin, nga apo ti baknang ahasindero. Managuyaw mat, tinapintas ani Jonalyn. Gapo taagpada akanayon ang mauyaw da Joy ken Kevin. Napanunot dagiti ina, kan lola dagiti nalaad, nga iparito kidayda. Kabayatan nga agbirbirok da Kevin iti plastic surgeon. Adda na ibagana ken ni Andrea. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yu ita alawas ang napauluan. Retoke. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Mailasin mo kadipay dayjay a babae no makita manen. Wan, Lola. Napintas ngam nauyaw. Naglay nga agkatawa. At danto aldaw na dayjay kanyak. Saan mo adadaelan ti masakbayam? Gapulang iti maysa a managuyaw ataw. Maruam ti kasya klase ti tao, Lola. Kasano akasyan na ka ni Apo Diyos no kastamot ti adda iti panunot mo. Lipatem ti sakit tinakam mo tapno kaasyan na ka ti Apo. Lipatag ti sakit tinakam ko. Numabaliwan tinalaad alangak, Lola.
Isungarod nga iparito ka. Tapno saan ka akanayon, analiday. O, adaytan. Saan alin mabasit dagiti kudil mo ang nakaitestingan ti agas? Mabalinan nga iwayat ti proseso, iha. Maisayangkat ka diti operasyon, amiga. Wen, amiga. Makita kat awan mo ti allergy na kadagiti agas. Nakasagana akong doktora. Sapay ko matag balegi. Saan ka di nga imbagak a think positive, iha? Iso nga ikagumakti saan nga nervyos, doktora. Awan ti ron mga pagdanagam. Takudil laang mati masugat. Mga lakmot laang iti parte ti bagim ti daddo mga ikabil ko di tanaunag apasag ti rupam. Apay nga inasit ganag. Adupay matibakan ti alamisan dito yung restaurant. Di mo ka di kaya't akalamisaan tinapinta sa kaskanyak? Siyak ni Jonalyn. Empleyado ak di taas sa dag-alending institution. Kasta ka di. Siyak mo ti James. Siyak ti aking kuko ay tipasdag nga abangan day takunam ang lending institution na pagtrab-trabahuam. Ha? Awan gayam ti buko da pasdat na ita-alending. Diyak amo, nabiitak pa'y namin dita. No kasta, nabiit ka pa'y nga rod nga umumay dito yung restaurant. Day tatipod, no? Kanayon kayo ka di dito yung restaurant? Saan makit di? Awan lang amin ti asawag, tada na pananta. Awan ti kasangok amangan. Mayat na rod no addaak. Tapno adda kasangom. Nabendaan matiro pati anak ko, amiga. Talaga akasta, tapno saan unay nga agdara, kun tapno saan nga agnganga ti sugat, amiga. Maliklikan pa'y amatapukan, kun maliklikan alumtag unay. Magagaranak pa amang kita. No baligi matlaang ti operasyon. Adadan sama ti gagar mo ngam tinaoperaan, amiga. Kasla-kasta nga rod, amiga. Imbag pa iti ubing. Kasaan na unay asintiran. No ada manguyaw kenkwana. Balasang gaminen, amiga. Siyempre, no ada kursunada na alalaki, masair tirik na no di da ikan kano. Wan ba't di tanapadasan tayo matdagita. Idi da tayo matibabalasan. Nang runa no da crush mo, amiga. No mabalin kat kayat mo anapintas ka kumamot iti imatang na. Saan ka di? Iha, ada ka di nasakit di tarupam? Awan mat, mami. May kawaaklaan. Takaslan na benat ti rupak iti panagriknak. Gagangay na dayta, iha. Aganos ka, tainto na maikat dagita abenda. Makaginawa kan tumat siguro. Mananaganak. No anya ti resulta na no maikat ti benda, mami. Ikarkararag ko, ang mayat to ti resulta na, iha. Kaano nga ikatanda ti benda, mami? Depende. Urayan tati baga ni amiga. Tagraman day tawong mo kat narinoplasty. Pinatangos na kano. Kasta ka di, mami. Uwan, iha. Imbagak day takun kwa na. Tadyak ngamin kaya't akanayon ka analiday. Agkita kami pa'y nga ta iti babae anang lais kanya. Taga dito'y kakadi nga ili. Saan? Ada ka bagyat dito nga empleyado matlaan di talending. Iso tinangawis kanyak idi ada bakante a trabaho. Sekretarya dita. Kanayon ka nga rod nga commute. Makidagdago sa kiti balay ti kabagyak. Taga dito'y kayo kadi? Hawan,
Sige, panawan ka pa eh. Ikaguma kapag balinan a sugar daddy day talakay. Dumtang to ti panungan, nga isun to ti agbayan numangan kami di ti restaurant. Amang ano, dapay bakante a kwarto iti balayda a libre a pagyanak. Adda inted da kanyak a flyers di ta town. Kita man, iho. Padasem nga awagan day ta a numero. Kita man na ita flyers, Lola. Ah, Adda na ikabila contact number na ng paiso. awagam sakbay a mapanta, barok. Barang mairemedyo na ti parikot mo. Well, Lola. Diyan amin may sa klinik ana pananta. Ket awan ka no di doktor ta nagbakasyon. Manumad gayam ti plastic surgeon dito eh. Wen garod, ado ti doktor, angem sabali ti linyada, tamang ngagas damet iti agduduma asakit. Doris Clinic, hello. Anya ka diti may paay ko kada kayo, sir. Agda magakumamay pa pa ti plastic surgery, ma'am. May mayat siguro no may kayo ditoy, sir. Kanayo nakmat nga da ditoy. Da kayo kadya mismo ti doktora, ma'am. Wan, sir. No, da kayo ti pasyente. May mayat no may kayo dito'y klinik, tapno makita kayo iti personal, sir. Sige, doktora. Umayak itamot lang. O, sige. Orayan kayo, sir. Diyay samat doktora ang mismo tinakasaom, iho. Well, Lola. Inta ka na di klinika na. Sige. Agsagana tangarudan. Lola, may remedyo nga tati kasasaad ko. Kaslak, agrup-rupa ako rarapnit. Iso nga rod, ama pang kaagparitoke. Tapno agbaliw tilangam. Ang mga no imbes ato mairak, kat ad-adda ang madadaal. Saan tainadal damot dayta? Espesyalista nga rod. Saan asinsinan a doktor? Sa bagay, naikabil pa dita flyers nga iji kano Amerika nagadal iti na plastic surgeon. Sapay ko mga rod, tagpating ganti kanayon a panagliday mo. Sa nabali nga uray dakkel ti magastos, no lakat tumaer ka. Masapulan ti kwarta, Lola. Yung na ti kasasaad ko kat mangibabain. Da kayo ka diti mawag itay, sir. Wan, doktora. Sapay ko matulungan dak. Masigurado kakayat mo apabaliwan ti kontur ti rupam. Adato lang akasapulan mabawasan. Ket daytamot na unag aparte ti rupam. Mangalaak iti pasat matlaang ti bagim nga ikargata tapno maipatas. Talaga nga rod, amarito kinukasta, doktora. Wan, misis, talaga mabaliwan, takastakan nga rod ti kasasaad na. Major operation ti mapasamak. Major operation, doktora? Wan, misis. Matabasan tito lang, tapno mabaliwan ti langana. Kastagayam, doktora. Wan, misis. Saan asinsinan ti proseso ang maaramid? Kasta ka di, doktora. Wan, naunag namin unay day tapingping na. Kargaa, kitilasag, nga agtaod matlaeng iti bagina. Napanan nga tandang itidwa. Awan damat time. Sa bali matantikan kadua dito'y balay. Ay, hinak man agpagnapag na di tarwar.
Agdamaga kadagiti tattao ang masabat ko no ayanda. Ay, Anda babae di tarwar. Asit gakta agdamagak. Naimbag nga oras mao balasang kau. Agdamagak man. Nakitam ka de ti asawa ka na pokok. Diyak mo, no sino ti asawa kan apo ko yo, apo lakay? Ay, Andrea tinagan ti asawak. Kevin mo ti apokok. Saan ko ngam amo ti bagbagayo, apo lakay? Ay, kunak ano am-amaw. Ay, awan kayam ti am-amaw. Anya? Awan ti amo ko na yo, apo lakay? May saak na empleyado. Idinto tada kayo, kat awan trabaho yo. Ay, awan trabaho. Ang ado ti trabahador ko. Ay, agkabaw alakay. Di na mo di sasawan na. Ay, panawan kayo man lang nandito eh. Ay, oo na yan. Nagalas ti ugali na. Ay, agin pipintas. Ikatantayon ti benda ti rupam balasang ko. Ita ka din, doktora. Wen, nga madapay dagiti aga sa masapol nga ituloy mo. Aging ka nga umpas ti liptag. Kan maikatipiglat tinagdaitan na. Mabayag ka di? Santo maikat ti piglat na, doktora? Ininot ang maikat, iha. Masapol na surutom amin dagiti ibagak. Kan masapol adi mo liwayan dagiti itad ko nga ointment nga ipahid mo. Wen, doktora. Tungpalag amin nga ibagayo nga aramidan. Good. Basta agtumpal ka kadagiti amin nga ibagak nga aramidam, daras nga umimbag dagiti sugat mo. Oh, dakal nga agpay so tinagbaliwan ti rupam, iha. At dalaang pa'y ti dait, kan medyo limtag pa'y. Kitaak man ni ti sarming, mami. Aday ta ti sarbing iha. Kita mo, pimintas kan. Agyaman ang unay kada kayo, doktora. Nulupot ko makat narito ba ti ropa? Retoke ko nami iha. Saan kat anarito bar? Para lupot lang dayta. Agyaman ang unay iti apo. Tabaligi ti operasyon, doktora. Iti kabayag ko na plastic surgeon. Baligi amin nga inoperaak, iha. At akamot gaya man, honey. Ayan ti anak ta. Nagbaligi ka di matlaeng ti plastic surgery. Wan, honey. Nagdiretso iti silid na. Saan ka no arong-rungwara? Tapno, maliklikan ti panag-impeksyon ti rupa na. Wan amang nga no ag-impeksyon nga agpaiso. Delikado. Nala, umay ka. Mapanta ijay silid ti anak ta. Talaga mapanak ta kaya't ko akita ti itsura ti anak ta. Masigurado ka maragsakan ka. Medyo mabayagan ti apo ko yo, tasan amang maminsa na maaramid ti proseso, Mrs. Saan amang maminsan ko na yo, doktora? Wen, Mrs. Tulang ngamin ti ayan ti diferensya. Pati pangal na, baliwan tayo. Oh, kasta ka di, doktora? Anya nga, no iso ti pagsayatan na ay isua. Nasayaat. Actually, karurar ti may samo ta pasyente. Ngam nabiit laang ditoy. Ta awan mo tinatabasan at tulang na.
No diket, kudil kan lasadlaang tinabaliwan, kan nanayunan itirupan na, misis. Kastagayam, doktora. Ay, kasanumot nga tapno maikat dagiti kurutret iti rupak, doktora. Nalakilaan day ta, misis. Kasla umubing kayo pa'y. Siyak tumanmat nga ron numalpas ti apo ko, doktora. Wan, misis. Nalakalaan ti proseso na. Nay, sikan samat tinasabat ko itay. Jay nagalas ti ugali na. Hey, nagalas ka? Nagpintasak tupay. Agkabaw ka ngamin, isoasaan mo nga ammo, tinapintas. Pintas ayama, tinagalas ti ugali na. Ay, saan ka lang kumaalakay, ta idumudum ka? Di ka kamalangan, kabaw. Ay, nagalas ti widawid na apimanaw. Ay, pangit ti ugali na. Ikatantan ti benda ti rupang, Kevin. Baligi nga ta, doktora. Makitan to. Kitaan tayo ti resulta na, Kevin. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serya tayo ita alawas ang napuluan. Retoke, dito'y drama tayo. Ti masakbayan ba? Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagpasyudad dasali kan Joy, tamapandaag paritoke, kastamat kada Andrea kan Kevin. May sa a doktora tinapananda, nabaligi ti operasyon ni Joy. Idinto ta ikatanda lang ti benda itiropa ni Kevin. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas ang napauluan. Retoke, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Ikatantan ti benda tarupam, Kevin. Baligi nga ta, doktora. Makitan to. Kitaan tayo ti resulta na, Kevin. Sapay lako ma, tabaligi, doktora. Masiguradok dayta, misis. Awan ka di ti posibilidad na nga agtubo manan titulang, doktora. Kadagiti na operak, awan pa'y mo tinapasama ka kasta, misis. Baligi mo ta amin. Nasayahat nga ron no kasta, doktora. Selebraran tayo ti panagbalig iti operasyon ti anak ta. Intay mga niti restaurant. Pudno ka di dayta, tasaan ako nga agpaluto ka nagiti katulong. Pudno, honey. Ta ipakitag man ka na kayo ti balasa nga kanayon nga umasidag kaniyak no mga anak iti aldao iti restaurant. Babae? Sino a babae? Jonalyn kano tinagan na. Napintas. Ngam saan ko magustuhan ti kababalin na. Sige. Ibagag ka ni Joy tagsagana. Tamapan tayo iti restaurant. Ako na. Adayta, naikatan ti benda ti rupam, Kevin. Apok! Saanin akas lakurarap ni tirupa? Agyaman ako na, doktora. Mabayag ka din aglunit ti piglat na giti dait, doktora.
Nalakla ka nga agimbag ti sugat itiruar. Ngam, tito lang ijay unag. Medyo mabayag basit. Kasta ka di, doktora. Liklikan pa ilaang ti agimat itinadagsan. Tapno maliklikan ti madi ang mapasamak. Matungpal, doktora. Nagyaman ako unay ka na kayo. Nabaliwan mo't langan tinalaad alangag. Kan, no nadlaw mo, nalpas mo ti facelift ni Lola. Imubing ka mo't, Lola. Ang mga no di nakamabigbig ni Lolo. Apay ko maadinak mabigbig. Kat imubing lang matilangak. Tanabawasan ti kunat ret na. Sikakit di tasabalin ti rupab. Naragsaka ko na, Lola. Saan na kasla kurarapnit ti rupak? Iso nga ita, aggagat kan taawanan ti paglidayam. Masapul nga ita uluwam anaimbag dagiti agtrabaho iti asyenda tayo. Ikarik, Lola. Ngam saan pa'y nga ita, ta saan pa'y mat-anaan-anay na imbagan ti operasyon ko? Wen, saan kumat nga imbaga nga ita? Agawitan, ta ijay asyenda ka nga agpaimbag. Kunan ni doktora, umay tanto ipa-check up no adda parikot. Sino kayo? Tao mo nagkayulatan iti balay may. Ay bastos kayo Agtatakaw kayo kaday. Ha? Ni Lolo mo. Da kami ka ni Lola dagitoy. Anya? Ay agtal na ka man. Katno nalaag ti apukok. Kain kuratrat matiropa ti asawak. Ay, da kami daytoy, Pedro. Nagparitoke ni Kevin. Ken nagpa-facelift takmat. Anya? Pinabaliwan yo tilangayo. Kasanaw no inton sumaklang kayo kaniapaw. Kat di na kayo mabigbay. Nalabas mo't daytan, Lolo. Unay ta sana mabigbigan. Katuan tasabali matan tilangayo. Da kami mo't lang dayti, Lolo. Ah, Nagparitoke kami lang mat. Ni James ti sumungan, kat ada kakadwana. Di babae, kasla ada nakakitkitakan ko na, ngam saan kon amalagi. Pagtumangan tayo kadi, Daddy. Siya ti nagpili, iha. At na nakadiso ang inubo, itinadya lang isaan. Pamilya na gayam dagita. Sige. May gaya. Di babae, sa din ti nakakitakan ko na. Saan nakagpadlaw dito'y? Kitkita aglat tayo ta. Dakayo siya, Gordon. Tayo nag-bake iti siya. Daddy, Mami. Sige. Napaniti siya. Surutat man. Excuse me, miss. Nagkita ta ka din? Ti babae anang wiyaw ka nang ibabain kanya. Di na nga ta mabigbig. Sabali nga minan tilanga. Hoy, kasasaog ka. Apay anay ko lang ka nakakita kanya. Gapo ka di ta napintasa. Ha? Napintas ti tao. No nasaya at ti kababalin na. Nakakita nga minan kan ka. Apay adyak malagip. Saan ko nga mo? Amangan no kaing ingas ko lang tinakitam. Kasta nga ta? Imposible asi ka idi tinakitak. Naglaad nga min idi dayjay a babae. Kitain nyo diri mo rin banyo. Iso ti babae anang lais kanya. Gapo iti kinalaad ko. Ni Jonah Linday Jay. Isukat di tinang lais kan ka, iha. Uwan, Daddy. Iso dayjay. Nabainanak pa'y idi. Ta kinatawaan dakdag iti daduma at tao dito yung restaurant. Hala, bayan yun. Napalabas ang dayjaya.
Awanan ti mangkatawakan ka ita, iha. Wen, mami. Sapay ko man. Tadi na mapadasan mati makatawaan akas kanyak idi. Mala, mangan tayo kid din. Tani, inyegdan dagiti order tayo. Apay aming mingmingan tak lolo. Natairak ka din? Si kaayan ni Kevin nga apo ko. Kasla kurarap ni mat idi ni Kevin. Nalipatan nyo ka din ang narito kiti Ropag? Lolo, naragsaka ko na ita. Taawanan ti mang katawa kanyak. Ngam saan pulos ang mailibak. Akas la kurarap ni idi ti Ropa ang baraw. Saan ton amay palagip? Taimbelan ko aminen aladawan ko idi, lolo. Ha? Amin nga day ti gallery ti cellphone ko. Indilit ko aminen. Ha? Hey, santo pulos ang malipatan. Wano mailimag ti sigud aropam kunak tumat apaw. Anya day tapupuuram, ladawan samet. Amin adaan aladawan nga ayan tinalaadalangak. Pinuura ko, lola. Apay apinuuram, barok. Awanan ti pakalaglagipan iti kinaubing mo. Tiyak kaya't alagipan, lola. Masapol nga ikupin ko amin na nitilipat ti kinalaad ko idi. Apay ngamin akaguram ti sigod alangham. Sayang dagiti ladawan apinuuram. Saan ko sayangan kinapalapas ko? No nalaad tumot lang tilangak ijay, lola. Anya ka di day tain nalam ijay nagpuuran ni Kevin. Apay akas laladawan dagiti napuuran. Pinuuran na amin adaan aladawan na. Tadi na kanukayat alagipan ti kinalaad na. Iti kaanuman, santo pulos ang malipatan tinapalabas. Apay kuma asaan amalipatan, no kaya't alipatan. Saan ko naktumat? At dalat tapasamak ang mangipalagip. Wano mangipanagnag. Jakman amukan ka. Ah, At dayamat kasta. Anya tis isemam ditasango ti sarming, apo. Ay, ni lola mat. Maragsakan akon ang sumangoy ti sarming. Saan na nakas idi ang makapadismayat ti agsarming. Ay na, maragsakan akmat. Tasaan kan analiday akas idi. Ita, saan kan amabain asumango iti balasang. Addan ipanakkel mo alangham. Pudno ray ta, lola. Amangan no madamdamak at addan ka ayan-ayat ko. O, nayan, tanagpanakkel pa ito'y guwapo nga apo ko. Gwapo pa'y gaya man, ha? Nagmayat ka ta dengginan na itabalikas sa gwapo. First time in history amang nagkurita. Kay kayat mo mat. Permia, kakaiso na panang raam daytan. Saan na panang lais? Agbalin kan samot tan anapanakkel. Uray tapod no anataera kon, lola. Saan na nakas idi amakat katawaan. Hello? Sino daytoy? Anya? Maururam ti pasdek kunam? Anya? Imawag kayo kadin iti bombero. O sige, tama pa na kijay, tamat lang. Bye. Asino ti mawag? Tapos na madandanagan ka. Jay ka no annex nga abangan ti lending. Maururam. Ha? Maururam! Ni, apay! At ka no nag-spark a wire ti kuryente. Ang mga no faulty wiring. Ada nga ta bombero ni Jay. At ka nun, natrap ka no dagiti daddo mga empleyado. Di da pa'y ka no nakarwar. Ay, Diyos sama na nga asi.
Ay, kaasi damat nga ron, no gasta. Hun nga rod, barang isalakan ida dagiti nagresponde a bombero. Naimbaglakit din. Tanairwarda dagiti empleyado ang natrap kano iti lending institution. Si bibiyag da ka di pa'y lola. Wen, ngam nauram kano ti daddo maaparte ti bagida. Diyay kano may sakat na tinagan iti sumsumgad akayo kan plywood. Nurupan natin na tinagan. Sigurado alumaan. Masapol ang maritoke. Ay, saan nakaskari na ti agparitoke no awan dakkel agatad. Sa bagay, dakkel agad ti maaramat no agparitoke. No gagangay laeng nga empleyado, saan akaskari na ang makapagparitoke. No napanglaw tayo, awan namnama ang nagbalig kilangak. Intaray day di ospital dagiti biktima ti uram. Kasimbat ni Jonalyn, isulakit di na uram ti rupa na. Ti babae anang lais kanyak, Daddy? Waniha, idi natin nagkano ti bobida, sumsumgad ti plywood. Napandagan ni Jonalyn, iso ang nauram ti rupa na. Saan kumat nga inlunod? Ngam, apay akasla na tungpal jay kunak. Asapay kuma, tadi na mapadasan ti makatawaan. Naira nala siguro tinapasamak iha. No ada kwarta na akat, agparitoke mat. Kwarta ti parikot. Dandan di na pa'y mabayadan ti kinan na idi iti restaurant. Tako na asyak ti mang bayad. Iso asaan arumbang apagtangsit ti kinapintas, nga insagot ti Diyos. Miss, awan ka di ti kadwam di tinamisahan. Awan, mabalinta ti agsye. Tagpada tamat a parokyano ti restaurant. Nag-order ka ka din? San pa'y? Napaninala jay crew ti minubok. Oh, dito yak magkaroon. Taurayan ta ti menubok. Mga nagpada tapay iti order. Siyak ni Kevin. Mabalin ka di mo na maamuan ti madaydayaw anagan ti napintas. Akasangsangok itaabalasa. Napintas? Itaman pa'y nga damang ibagaan napintasa. Naragsak kita ti anak ko nga grub-grubuan ang mapadagtrabaho. Ada ka di rumbang nga maamag. Ni Mami Mat. Mayat lang amin tiriknak, itinangag ko abalikas anapintas. Ada ka din nang ibaga, anapintas ka, iha? Iti restaurant, Mami. Ada na taer anang ibaga anapintasa. Sa balit sa dayta, iha. Napintas ko na lang, mat Mami. Dayjay lang ang abalikas, kat naparagsak na. Flowers and chocolates for you, beautiful lady. Thank you. Itala ang adamang isagot kanyak, iti kastoy. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak, papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta seryata yu ta alawa sa napauluan. Retoke, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para radyo ni Steph Mero, ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas,
nabaligi tinaisayangkat ng operasyon da Joy kan Kevin. Iti sabali a bangir, nauram ti pasdak a pagtrab-trabahuan ni Jonalyn, kat aksidente a nauram ti rupana. Iti may sangal daw, nagsabat da Kevin kan Joy, iti may sa restaurant. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas a napauluan. Retoke, dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Flowers and chocolates for you, beautiful lady. Thank you. Itala nga damang sagot kanyang iti kastoy. Pasensya no dito yung restaurant tinang tadak. Saan ko ngamin nga amuno sa dino ti balayo? Mabaling ka dito o may pumasyari di balayo. Apay kumapasyaram ti balay mi. Ha? Sikat yung may kupasyaran di balayo. Ha? Medyo adayo ti balay mi ditoy. Ngam kanayo nak ijay grocery mi di taigid ti crossing. Lola? Nastrakyo ka din ti grocery iti asidag ti crossing? Idi pa lang tinaudi nga ipapan ko ijay. Kanayon nga ado ti tao. Iso nga ijay babasit a grocery ti papapanak tapno basit ti tao. No kasta, dakkel da a grocery, Lola? Wen. Idi kata agnagan iti sali ti mangiman manihar. Ngamita, jay anak na kano ti simmublat. Ningata Joy ti dakdakamaten nyo, Lola? Saan ko nga amo tinagan ti simmukat? Apay ka di? Adda na amamo ka na pintas sa babae. Kat iso ka no ti mangiman manihar iti dadya a grocery, Lola. Ah, nakayawan ka iti dayjay a babae? Anyan to nga tanti tsura tinapuuran a rupak. Apay nga iti pay rupak tinauram. Iti sakal ako man no imak. Agkasangan. Sigurado lakit di nga ado timang katawa kanyag kapoy di kinalaad ko. Imbag lakit din ta sana ka nabulag. Kat makitak pa itidalan ko. Malagip ko kat ngayon dagiti kinat katawa iti analaad at tao. Ita, siya kundi katawaan da. Adumat ngayon ti customer yun ditoy. Makadisturbo ak. Alaag-langan ti ustong address mo. Taumayak to ijibalayo. No alaam ti address ko, di awanan ti address ko. No kayat mo akit pagbalinan ta amay-may sa ti address ta. Kasano kumamay-may sa ti address ta? No umanugot kay ti adda iti panunutan rit na. Agbalin amay-may sa ti address ta. Kasano kuman? Madamag kuman, anya ka dito trabaho. Saan na nakabaalan ni Lolo nga imanihar ti asyenda na. A pinamulaan da iti unas. Siya kon ti mangiman manihar. Amuyo ka dito hasyenda na mulaan ti unas iti asidag, mami. Kukuhan sa tiagnagan iti Pedro, nga magkabaw sa kanon. Apo ko na ti simukat. Isupa iti mangitultuloy iti pagaramidan iti asukar. No kasta, adda pa'y pagaramidan da iti asukar, mami. Kasta matidamag ko. Ngam iti sabalin samot a probinsya ti ayan ti pagaramidan da iti asukar. Apay anadamag mo, iha. Jay agrayo kanyak. Kat iso kano ti mangiman manihar iti unasanda, mami. Ha? Natar siguro.
Anataermet nila kay Pedro. No sa anak ang nagparitoke. Amangan no dinak kayat. Gapo iti kinalaad ko, mami. Saan mo alagi pen ti kinalaad mo, iha? Tinapateg, kat nasaya at ti kababalin mo, kan nabaliwanan ti langa. Damag ko man at ibabayan ang katawa kanyak kapoy ti kinalaad ko. Kat may sakaragiti na uram nga empleyado. Sa dino aparte ti bagi na tinauram. Ti kanuro pa na, Lola. Ah. Masigurado ka nalaadan dahi dyan na pintas. Kasla nagbaliktad nga rod ti pasamag. Sika ti timmaer. Idinto ta iso ti limaad. Ha? Aywan na niya. Kasla kastangag paiso, Lola. Saan lang akasla? No dikat talaga akasta tinapasamag. Agkita kami pa'y nga ta? Ang mga no din akong mabigbig no agkita kami, Lola. Asino ti kuna ni Kevin adi na mabigbeg? Ti kano babae anang katawakan ko na. Ang madamat na itulong dayjay a babae itibiyang ni Kevin. Anya ko matinaitulong na. Kat inuyaw na kat nga rod. Dayjay samot tinaudi ang uyaw ka ni Kevin. Isu anapan kayo nagparitoke. Ha? Oh. Wen ngagpaiso. May sa akarit itibiyang ni Kevin dayjay anapasamak. Uray agkabaw ti asawak. At damot dagiti gondaway anain-siriban dagiti ibagbagana. Saan ka di apod no timbagak? Awan! Pudno! Kanayon mat dayjay a Kevin dito'y balay. Sinong batam ka din, iha? Plano kasong batan, daddy. Saan kayo kadi ngagkadkad? Oo, apay ko mga agad-gadak. Kat saan mo ta siyak ti makirelasyon? Kunak nagpili kayo pa iti para kanyak, daddy. Sika ti rumbang agpili. Ta sika mo ti makirelasyon, iha. Agyamanak, daddy. Nadamag mo ka din no niya ti trabaho na? Iso kano ti mangiman manihar iti asyenda. Kan pagaramidan ti asukar ni lolo na, daddy. Iti pimintas ti anak ta. Makamanugang tansamot ten. Anya nga hirod. Karbungan na mo't dayta. Addaan mo't iti husto nga edad. Adan to apo ko ta. Adan to ubing dito'y balay. Ubing adagos? Di mo pa'y matam mo, no agkatuluyan da. Agar-aram pa'y laang jay tao. Awan pa panan no di kastamot lang. Aram pa ita, intun kuan asawa. Sa bagay, makita kat napod nun samot day jay alalaki, akanayon nga umay dito'y balay. Kasta nga rin ti makita, iso adinamag ko iti anak ta. No sinumbatan nan ngam saan kanupay. Ay, no sana pimbintas ni Joy. Jack amo, no kayat pa'y jay lalaki. Lolo, apay alin no katanyo matan tinangina at chocolates ang nakadiso iti abay tinangina asabong. Maapay ko man nangina. Kaya't ko nga ron na kanain. Isagot ko kumaday tayo iti balasang. Ay, anda nga tamayat matkan kaabalasa nga paok. Kano kasla ka kurarap night. Laisan da kalaang baraok. Nalipatan yung samot ang nagparitoki ak, Lolo. Natairen to'y apo ko yo. Hangam saan mo to ang mailamang. Ta saan aday tatipod no alangam. Uray at ang nasukatanan, Lolo.
iti kaano man, santon nga agsubli ti sigo da rupak tasim mabalin. Mala. Agtala ka nga ruden taka nagmanday to'y at chocolate. Sumbatan na kamutan na, Joy. Nabayagan nga agun onnoyakin ka. Awan ka di panagayat mo kanyak. Anya ka diti kayat mo nga isumbat ko kan ka. Uwan ko namon tamayat kan. Ala ka din Maikarim ka di, adi naklukwan, Kevin. Ikari, patpatgek ajoy to'y biyag ko. No di naksumbatan, agbalin analidem ti lubong ko. Awan na pulos joy iti biyag ko. Sige man laangan. Sungbatan kan. Husto ka di tinangag ko, sumbatan akon. Wan ko naklangarudan. Agyaman nak, joy to'y biyag ko, ta sinumbatan nakmatlangan. Ay ayatan ka unay. Apay akin nan buti isagot ko man ni Kevin at chocolate. Inton kuan ibagamanen anasakit ti tiyan mo. No pasakitan na ti tiyan. Apay nga isagot na iti balasang. Tapno ang sakit ka di ti tiyan na. Ay, nagrigat kalakit din akasasao, Pedro. Narigat ko na. Ngam apay nga ron nga umay ka makisarita kanyak. Ay, apay ano daduma kat nasaya at mat no kasasao ka. No daduma, saan nga ti isungsungbat mo? Ay, andan sa kabkabaw mo. Nah, Tila di mo masasao. ay tasyak paikit din ti adakabkabaw na. Di ta ka man laengan. Pimanawan ti anda kabkabaw na. Ay, kaasi Mart, tadi na mo ti lablabidan na. Oh, kumusta, amiga? Si kamot gayam, amiga. Adda ka gayam ditoy. Ipakamok gayam kan ka, nga adan kaayan-ayat ni Joy. Kasta ka di. Napintasan ni Joy, iso asaan nga imposible ang maaddaan iti kaayan-ayat, amiga. Numan makiasawa, may sakaaninang, amiga. Makitak to ti agbalin ang manugang mo, amiga. Awan, amiga. Agkumare tanton. Sika ti kang runaan ang pangibagaak inton madano. Adda ako iti pa na ini. Naglaad akon. Asino pa iti mangawat kanya iti trabaho. Kat kastoy kumatan. Amo kontirik na dagiti kinat katawa katat tao. Madigayam ti managuyaw. Tanasakit itirik na ti mauyaw. Malagip ko gayam, amiga. Adamot pasyentek at taga ditoy nga nalipatak tinagan na. Malagip ko laang at taga dito'y matdayjay. Sa bali laang a barangay. Sino nga ta? Di mo ka di malagip, ti apelyedo na. Saan nga rod, amiga? Tilaang lugar na ti malagip ko. Ngam agduma kayo iti barangay. No nagparitoke, kaya't nasawan, nga damot mabalinda. Uwan, amiga. Narigrigat pa itinaopera kan kwa na. Tatulang tinabawasan kan kwa na, amiga. Kastagayam, amiga. Adamot gayam taga dito'y ili tayo, anarito ke. Kuna ni amiga Doris. Kaam-am mo kini nagkita kami itay, Jesimbaan. Ha?
Adda kadimot na laad, nga da mabalin na ditoy. Iti sa bali kano a barangay. Ngam dito'y kano nga ili. Nalawa mo't ngamin da ito nga ili, adwa barangay. Wan bakit di? Kaslaman entrisado ak amanga mo. No asino ti pada ni Joy ang nagparitoke. Apay nga interesado ka. Kaya't damat siguro ang mabaliwan ti langada, no nalaad da. Wan bakit di? Ala, lipata mo dayta. Di mo mo't siguro am mo no asino man dayjay. Mga sawa ka kadain, Kevin, baraw. No, manugot lakit di ti kaayan-ayat ko, lolo. Ah, ay, imbag ano na pintas ti maasawam. Nung ay kaslakan ka, ay day talakit din. Apay ka di akanayan yung may palagip ti tsurak iti. Ah, ay saan nagpahingamin nga kabaw, apaok. Saan ko ang malipatan ti nga ti dungdung wag nga apukaw, oray nalaad. Ni lolo mo't. Imbag ta saan kayo magkabaw ako nayo? Ah, ay, awan ti puli tayong agkabaw. Isumot lagayam saan kayo magkabaw, lolo. Kahit ang mga noo mo na kapay ang agkabaw nga mitisya. Ha? Kuna ni Kevin nga kita kami dita restaurant. Naarkusan iti sabsabong tiruangan. Kaslaawan tao iti uneg. Umunagak man. Wow! Nagpintas ti pan nakaarkos ti restaurant. Ngam, awan tao. Diyala ang may sa alamisaan. Kan, adda nakasagana a plato kan baso. Naarkusan iti ado a sabong. Nagpintasan. Agpatuloy ka, Joy Toy Biag ko. Anya ka di daytoy, Kevin? Binayadam ka di ti restaurant tapno dua talaang? Para may nagti amin para ken ka, Joy Toy Biag ko. Apay ang nagparintumang ka. Will you marry me, Joy? Nagdakkel ti bato na asingsing. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Ritoke, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para itiradyo ni Steph Mero, ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMTBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay,